Jones. Ene ke wa tseba ke a o rata. O tlamehile o kgethe mahareng a ka le Phelo. Rofhiwa, the psycho. Ke yena Motsereng. He wants to get to me. Uyabona bengilo meeting ngifuna ukuze police station. Uzoreporta yena lo mfana lo hlala la. Khathazekile ngalomuntu okuthiwa ungithathile wesifazane. Re nikina na o tla ba betera o ka ya. O ka ya no king. Mangafo. He's a good girl. Wow. Oh my goodness. Where were you going? Not even a goodbye. I know. Come on. Hey Jones. Hello, Tsena. Okay. Kita mo kay. Ikiting. Iyo. Oh. Hey. Dinkamo nati. Hey, what's about Mabani? You missed out. Wanna go pray? Bani ba re ding khamonati bile di monate. Oh. Nice. O tle today.
No, I nanga se khone wa itse tshwantse ke lo plaka di-poster moraga mo tshwantse ke go mafelong re na le client engwe bjana o finikinyana mana re batle special burial for mosadi wa gagwe so I have to go and prepare like motorcade convoy o bona mama e ba masweu look like the whole shebang. Okay. Yeah. Wow, Jones. Yo, o sebetsa ka thata hle. O tla resta neng ha ke re ke a o sheba ka moreng ha o yo. Hayo rest no kana rest man ke batho ba setse ba le successful like it. Nka nnete. O jwale wa tla njwetsa wa botwa o successful, that's why dula resta. No. O bona ke nna le Quincy ga re lebe botshelo ka letlole le tshwanang. Nna I believe in hard work. Ke mone le gore ke batla dilo tsa ka bilo di sharp di eme ke ikagile before my future bay a tsena mo botshelong ba me a ke batla imelege man. Wow, Jones. Yo, your future be o lucky jwang. Hey, wa tsela ka ga banna ka ofela ka ba tshwana le wena. Ayo tseno nagana lefatshe lo lotlhe banna ba ba tshwana le nna a go ka bora man. Ka bora le nne. Yeah. Wetse ke ngai re ke tsamaya no tshwantse ke lo feta ko MJ ke late diteki tsaka. By the way ke a le bogoro ntse pele tsona ofene. O ska khatatse. Yeah. Ha o batla go ja kukunyana before tsa mahle. Ka gongwe later man tse ke eng ke batla ke nako. Okay. Yeah. E tla ga o so thotse degree tsa hao ne. O tla nthusa ka business plan ya ka for bakery. Oh okay. Sharp. Sharp. Come on, Pakisa, Phil. Nka sebaka se kae go tracer phone? Hey, phone ya itimile. Last location yae? Ak check Mona, it's not far from your house. Eng? No. Aka se meko. Maar ona di include the factory tse ba di tlogetseng mo. Yeah. You're right. Okay. Wait, King. Get all regular breakfast and lunch. We're not leaving here until we find something. Au. Phone ya ntse di teng na ko ena kaofela. Yeah, get rid of the distraction. I guess Sakula got crack a case. Oh, modimo wa ka. Okay. Did you take Captain actually back up? No. Trabaja. Buenas. Wa kena ofising ka ba tsala. Naledi. O tlo ja ka ba ho etsalang ka wena. Naledi. Dijo. Oh, sorry guys. Ke nana ke dinke as mofao. Ke tsama. Ke lebo. Naledi hle. Ska ke tsa jwalo. Ako kenya nthonyana fela ka hanong. Ke tla ja, ke a tshepisa. Ning. Okay, it's fine. Ke bona go juice na we rate e re ke etse tene. Eno tlo inwa ka nkana. Oh, ke ma qetileng cream. Cream ha ke bone. No, teng. Mone ke bile box teng ha ke bone. No ka khola e fedile ke tla kenya listing ya ka ya shopping. A tle bele mohlolo wa netletse box eo. Ho tjong maybe Quincy ka Jones o enkile. Wa tsa bale ba rata o senya ka dijo. Ke frustration ke dulang ka yona monana. Go hlalosetse. Kopa o sebedise fresh milk ne. Ah, fresh milk ya bona. La ke rata. Lo hleng. Askisi. Montare. Mba fela ke le matase. Yo, complicated mo ke teng. Askisi ngwaneso.
ke understand le nna if ne ke dutse ka molora wa monna ka kamoreng ne ke tlo hlanya. Ne ke batla go botsa cause a kompolele hae kwa o na le boyfriend? Hao wa mpotsa so batla nkoba. Utlwa ngwana na ba ne ke botsa fela tla go tlo lo bapala. Ya ke na le yona empa wa tseba ho jwang a ke re mojotlo complicated. O no mo rata? Ya ke ne ke mo rata empa ke da bona dintho da tsamaya hantle. A kompolele ha o ka ithola mme bo ntse o ratana le ena ne ya ba o so ipona o ratana le motho mong o leng gore ke mokgotsi wa hae ka nako e one o nana o ka e sebetsa jwang tabeo? Lady wena o bua ka lo tsa ko di-movie mos nna never no nna ke motho e leng ha ke rata motho e one fela one ka nako e one at a time ke bona thotse jalo Yeah. o ska ba leka ke re hodiswe hantle No, rona. yes. All right, because all right. What's like tablo re gauteng ha se ka bo change. Yeah, I can change. Wa o mpotsa? No man, hona le mogotsi wa ka ala ka mpotsa ba tla keletso ka tabena na. So ke la hle nne ke loma wena tsebe ke utlwe gore wena o ka reng. Empa ne ka rabo e mphileng yona ke yona ka mofa yona. That's right. Yeah. O mo jotsa tlole bofebe. Hey, from ya hao. E re ke tsetse he. Okay, cuz. No ne ke tlile and then ka kra go tswa letso. Oh, yeah, shade man. Yeah, no, ke tsile man. Ke lo reka riding se tsa o hlatswa di take. I today I have to push, but I have to kill it today. I have to go to my bona must die in prayer what yeah Rofi so. Oh, yeah. Hey, you must pull up, man. I was later because your brother was there yesterday and now where you can. Ai mjabona nna le thapelo ya rutlwane shem. Oh. Yeah, ona nna ke phela le Bratemet. Ya bona ya ntse re tletse strata man wait re plaka di poster re interview batho wa bona. Oh. Okay. Yeah. Okay. Bratemet wa Pimtown. Yeah. Bratemet. Ako Pimtown. Ka kana nna ke bloma le ma Grootman. Yes. Ma Grootman. Hey. Tere di Grootman di etsang? Ke Grootman Jones. Skimana lebo Bratemet wa Pimtown. Ho mitsi mos. I know like ke re scheme ke ra gore e seng like di tsala no ke bolela ka like yona ke di mentor tsa ka ya Wena na. shem bona ba nrutile go le gontsi o itse ebile ne ke consider gore maybe ke apply hape ke lo register go business school se sa international school sa ko Sentin. Wena na. Go itse mang maybe nga start afresh go Cape Town. Or if I dream bigger, get overseas, I can get a passport. Or, yeah, or now, who knows? Le nna mhlomo ka nkenya ka ra suitcase nyane ya. Can no hatla tsamale. Mhlomo not. Tsebe. Wena ka batla tsamaleng. Jones o ka batla tsamaleng. Yo, na go ba gaetso. I know. Like tla bona mjile. Yeah, no, sure. Sharp. Nomzana. Yani ngicabanga ukuthi ngangcono uye ekhaya. Uyophumula kancane. Demet. Uzofika ngithini ekhaya? Isibini sokubheka uMarofi emehlweni ngimtshela ukuthi indodakazi yethu angayitholi. Ngizosithathaphi? Sitomthola lo mntwana. Uyakwazi nawe lokho. Ngikhuluma nje ngaso ukuthi kwenzakala nendodakazini yami manje.
Nilijala lapha station. Asingilive usilitsini. Okay. Yeah. Uthi uyaphuma lapho. Kulungile. Mhlala etinyaweni angakulahlekele. Sharp. Hayi, uthi phiyelo uyaphuma lapha station. Solakala ngathi hayi sayitfolile lenzawo la lo bastard atfihle khona na review. Okay, asingabe sisalini. Asimhlale ethendeni. Kude lekushiyayo la. Thank you. Wanisukela uyitumpota mkholo. Mafahla jwang? Hello. O tsebe ka nnete ke utlwa ke go ntshile jwang. Ma. A se letho. Mamelang he. Ke letletse ho nyana ke na le resepe e ntšha ke batlang ho ile ka go peleng re ya thapelong ya mantsiboya ke re. Ke tse discounts ke re nka. Kanti tsenolwa sena dilang ka discounts. E ngotswe testamenteng e feng ye re sa itsebeng gone. Ha? Ija. Tlavuna Quincy. Aye? Lenna. Hey, that's fine. Ke tsebile lona. Le tshware ka Di monate de? Ha sola tshitse lona ke a le tseba ha lena leshano ka nnete. Bona. Ska ipata. Ntse ipatle thapelong ena ga o hloka. Ke tla le bona ngakere. Aijang lona, aijang. Ke tla etsetsa bana ba thapelo mantsibuya. Ho lokile. All right. Captain? Please don't be mad. I need you to stand down right now, Moabi. That's an order. Tshwarelo, Captain, but honestly, this is my mess. Mohapi. Detective. Oh, damn it. Moremi. Tokwan. Ndikhonile nchiyo make sure uko check wa goro ya Detective Sergeant Mohapi na cell phone yawe zwazwini. Go now. Okay, so o batla go etsa ko mafelong. Kira. Oh. Ya, o nahana hore Naledi o tla ba le bothata? Naledi ha mo tlwele nna. Kana o tse ke nkakanya ha e brilliant thata. Ka nnete Jones. Yeah. Go ntshana kaofela o etsetsa nna. Wow. It sounds good too, so why not? As long as when you don't sleep on it, fair. Yeah. Yeah. Okay. Hey, what's alarm? No, next how next business mona. Buat business. Na ya, discuss business. Oh. It's mine. When I'm switching. Sorry.
le re ke ya jwang kopano e tsamayng le disconso? No, ne re bolela fela ka ka business. Jones, nna ne ke nahana wa tseba ka nnete o ithatesetsa ka disconso. Ka how? Discons. Go bapala Ke le bona. Ke a itse gore seo se boneng se ka ba se le ka tsela e nngwe fela a se ke mo ke le Jones.